Tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2010 ikinyamakuru Ijwi ry'Amerika cyanditse kigira giti ihunga rya Lt Gen Kayumba Nyamwasa. Mu Rwanda ihunga rya Gen Kayumba Nyamwasa riravugwaho byinshi. Uwari ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde wanahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lt Gen Kayumba Nyamwasa yahunze u Rwanda. Ihunga rye yemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Mu itangazo yasohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri riravuga ko yahungiye mu gihugu cya Uganda kubera ibyaha bikomeye cyane yakoze, ariko ibyo byaha ntibyigeze bitangazwa. Iryo tangazo ryakomezaga rigira riti u Rwanda ruri mu biganiro na Uganda kwitabwa muri yombi rya Gen Kayumba Nyamwasa no kuba yagarurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'ihunga rya Gen Kayumba Nyamwasa, bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda byagize icyo biruvugaho nk'ikinyamakuru Umuseso kitavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyo ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2010 cyanditse ko Gen Kayumba Nyamwasa yahunze u Rwanda nyuma y'imibanire ye mibi na Perezida Paul Kagame mu myaka 7. Icyo kinyamakuru cyanditse ko impamvu zo guhunga kwe zitandukanye, nko kuba Perezida Paul Kagame yarigeze kumukekera gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, kinongeraho ko hari ibintu byinshi cyane batumvikanaho, nko kuba Kagame ngategekesha u Rwanda igitugu, uburyo ingabo ziyobowe ndetse n'ibindi. Icyo kinyamakuru cyavugaga ko guhunga kwa Gen Kayumba Nyamwasa ari ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Gen Kayumba Nyamwasa ni umwe mu basirikare bafatanyije na Perezida Paul Kagame mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho yari ashinzwe inzego z'iperereza mu ishyamba nk'uko byagiye bigarukwaho. Gen Kayumba Nyamwasa watorotse igihugu cy'u Rwanda agatoroka ubutabera, bikaba bivugwa ko aba muri Afurika y'Epfo ndetse yanashinzwe umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa RNC, Rwanda National Congress. Ese aramutse atawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi baribaza urubanza rwe rwagenda rute, yaburanishwa ate, byagenda bite mbese muri rusange kuburanisha umujenerali nka Gen Kayumba Nyamwasa wahunze ubutegetsi, ndetse kandi kuva yahunga kuva icyo gihe ni byinshi byagiye bigarukwaho. Yashinze umutwe bivuga ko wagiye unagaba bitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda, yagiye ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yafatanyije n'ubutegetsi bwa Uganda mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hibazwa uko aramutse afashwe urubanza rwe rwagenda. Dusubiye inyuma gato mu mateka, mbabwire ko Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka w'1962, ni umunyarwanda wari ufite ipeti rya Lt Gen mu ngabo z'u Rwanda. Yari umugaba w'ingabo z'u Rwanda guhera mu mwaka w'1998 kugera mu mwaka wa 2002. Muri icyo gihe yayoboraga n'iperereza ry'igihugu. Yahagarariye kandi u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde guhera mu mwaka wa 2004 kugera muri 2010, ari nabwo yaje gutoroka ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamwasa yakuriye mu nkambi muri Uganda, yiga muri kaminuza Makerere, aho yakuye impamyabumenyi mu mategeko. Yinjiye igisirikare cya Yoweri Museveni mu gihugu cya Uganda mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1986, hamwe na Perezida Paul Kagame bagize uruhare mu ishingwa ry'ishyaka rya FPR mu mpera z'umwaka w'1980. Yari mu basirikare bakomeye cyane kugeza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abacengezi batangiye kwinjira mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu mwaka wa 2006 ku busabe bw'Ubufaransa, urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwashinje Nyamwasa, Kagame n'abandi basirikare bane ko ari bo bateguye ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana, bikaba aribyo byabaye intandaro ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamwasa yashinjwe kandi n'igihugu cya Espagne cyangwa se Spain ko yatanze itegeko ryo kwica abakozi babiri b'umuryango udakorera inyungu wo muri Spain hamwe n'umupadiri w'umunyakanada. Umunyamakuru Gerard Prunier avuga ko Nyamwasa yatangiye kutavuga rumwe na Perezida Paul Kagame mu ntangiriro z'umwaka w'1998, ariko kandi avuga yuko baje kugirira ishyari ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ndetse banavuga yuko ashobora kuba asahura amafaranga menshi cyane kandi bo nta kintu babona. Bivugwa ko Nyamwasa rero ngo yahise yoherezwa guhagararira u Rwanda mu Buhinde mwaka wa 2004. Yaje kugaruka mu Rwanda aje gushyingura umubyeyi we, ngo nibwo rero ngo yahamagawe n'abakuru b'igisirikare bamusaba kwandika ibaruwa isaba Perezida Paul Kagame imbabazi ku manyanga ngo yagiye akora. Aho rero kuyisubiza Nyamwasa rero yahise ahungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2010, aho yahise asaba ubuhungiro. Agezeho rero yahise yishyira hamwe na Gerard Gahima na Theogene Rudasingwa, bahoze ari abasirikare b'abofisiye muri FPR Inkotanyi, bashinga umutwe w'ishyaka ariwo RNC, Rwanda National Congress. Icyo gihe Leta y'u Rwanda yamushinje gukorana na Colonel Patrick Karegeya wayoboye iperereza akaza guhungira muri Afurika y'Epfo. Karegeya yaje gusanga yishwe mu cyumba cya hoteli yarimo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013, ubwo RNC rero yahise ishinja abakozi ba Perezida Paul Kagame ko aribo bamwishe. Ntibyagiye bigarukaho n'abo ba RNC.
Mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2010 Brigadier General Jean Bosco Kazura uhagarariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yafashe uruzinduko muri Afurika y'Epfo agiye kureba irushanwa ry'igikombe cy'isi. Icyo gihe yavuganye na Nyamwasa bituma rero bamuhamagara agaruka mu Rwanda. Ageze i Kigali rero yahise afungwa, ariko umuvugizi w'ingabo we akavuga ko impamvu yahamagawe ari uko yasohotse nta ruhushya rwo gusohoka igihugu yari afite. Icyo gihe Nyamwasa rero yarashwe mu nda. Iryo raswa ryabereye mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo ku itariki ya 19 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2010. Icyo gihe kandi umufasha wa Bwana Kayumba Nyamwasa, Rosette Nyamwasa, yavugaga ko iraswa ry'umugabo we ngo ari ukubera politike yabigarutseho. Al Jazeera yashyize ahagaragara ibyo Rosette Nyamwasa yavuze. Rosette yavuze ko ngo barimo baparika muri parikingi y'iwabo mu rugo, hanyuma umugabo ngo umwe aza iruhande rw'imodoka afite imbunda nto bita pistoli, maze arasa umugabo we ngo washoboye rero ngo gusohoka mu modoka, maze umushoferi abasha guhashya uwo mwicanyi. Abantu 4 bahamijwe icyaha cyo gushaka kwica Kayumba Nyamwasa. Uwitwa Pascal Kanyandekwe we yarezwe gutegura uwo mugambi, ariko urukiko rwa Afurika y'Epfo ntacyo rwamukurikiranyeho. Byavuzwe ko Kanyandekwe yagerageje guha ruswa ya miliyoni 1 y'amadolari umwe mu bapolisi kugira ngo rero amureke. Leta y'u Rwanda ishinja Kayumba Nyamwasa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi, harimo grenade 3 zatewe muri Kigali mu kwezi kwa kabiri tariki ya 19 mu mwaka wa 2010. Nyamwasa kandi ntiyafashwe kubera ko nta bimenyetso bimuhama bari bafite, ariko urukiko rukuru rwa gisirikare i Kigali rwamushinjije gukora ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ndetse no kugambanira igihugu. Mu mwaka wa 2011 rwamuhanishije hamwe n'abandi barwanashyaka ba RNC bari mu bashinze iryo shyaka. Nyamwasa yambuwe ipeti rya gisirikare, yirukanwa mu gisirikare, nuko rero urukiko rumucira imyaka 24 y'igifungo. Uko ari 4 urubanza rwabo rwaburanishijwe ruranacibwa badahari. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 irashinja Kayumba Nyamwasa kandi ingendo ava muri Afurika y'Epfo ajya muri Kongo gucagura abasirikare ngo bazamufasha gutera u Rwanda. Abasirikare ngo bakaba rero ngo bibumbiye mu mutwe w'abarwanyi wa P5 Platform 5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa, ukaba ari ukwaha ngo kwishyaka RNC. Bekavuga ko P5 rero iterwa inkunga n'igihugu cy'u Burundi na Uganda, ikaba ngo icagura abandi barwanyi muri Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania. Mu nkuru y'ikinyamakuru Igihe akadomo.com yanditswe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7 bagize bati urwishe yanka, ati Museveni yashimangiye ubufasha aha Kayumba Nyamwasa. Ati kakabaye twende katajya gashira ico, ati kigaruriye Uganda ati kubufasha iha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati nyuma y'igihe President Museveni asabwa guhagarika imikoranire n'umutwe w'iterabwoba RNC, ati bivuga ko ubu ibi bintu byafashe indi ntera, ahubwo akamuha n'abantu ati bazajya bakurikirana ko akomeza kwishyira akizana muri Uganda. Ati ibibazo by'u Rwanda na Uganda byatangiye kera, ariko biza gututumba muri 2017 ari nabwo byinjiye mu itangazamakuru. Ati mu mizo ya mbere Museveni na leta ye ati bahakanaga bivuye inyuma, bagaragaza ko nta muntu n'umwe bazi ubarizwa mu mitwe irwanya u Rwanda. Gusa atukuri kwaje rero kujya ahagaragara muri Werurwe 2019 we ubwe yemera ko yabonanye na Mukankusi Charlotte wo muri RNC. U Rwanda rwiyambaje Angola na Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'abahuza, haba inama enye zahuje impande zombi, bigera naho rero abandi bakuru b'ibihugu binjira mu kibazo, uhereye kuri Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta wakorera uruzinduko i Kigali n'iya Kampala, ariko ibintu birananirana. Icyo gihe amakuru mashya yavugaga ko kuva muri Gicurasi 2021 Museveni yarahira muri manda nshya, ibikorwa byo gushyigikira abarwanya leta y'u Rwanda ngo byakomezanyije umurego. Ati kimwe mu bivugwa nuko usibye abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye umuhango w'irahira rye, mu bari batumiwe harimo na muramu wa Kayumba Nyamwasa, akaba n'umwe mu bacurabwenge baranise Frank Ntwari. Uyu muramu wa Kayumba Nyamwasa yari yagiye mu biganiro ngo bigamije gukomeza kunoza no kugenzura ibikorwa bya RNC ati muri iki gihugu, abifashijwemo n'abayobozi bakuru ba CMI. Ati maze rero kumenyerwa mu gufunga no guhotera abanyarwanda b'inzirakarengane. Mu Burundi hashize iminsi 4 uwahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Alain Guillaume Bunyoni atagaragaye mu ruhame. Minisitiri w'umutekano muri icyo gihugu Martin Teretse aravuga ko ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika birimo kumushakisha. Mu ntangiriro z'iki cyumweru igipolisi n'abashinzwe iperereza basatse mu ngo ze
ibujumbura no mu Rutana. Eroje Burikaneza. Ikiganiro umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yahaye amenyesha makuru cabereye mu biriwe ku murwa mukuru butunzi Bujumbura. Yishura ku bibazo vy'amenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe. Martin Niteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi, ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa. Ikibazo cari kiragishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ya mushikiranganji wa mbere Alengiyome Bunyoni yabarizwamwo. Mushikiranganji Niteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko kubutungane buriko buramurondera. Mugabo ukuri nuko Parquet General de la République ifise ivyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Nivyo baragize kuri perquisition. Barafise iyo batanga raporo ko je Parquet General ntimpa raporo. Nivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira ni bashobora kumubona. Babiko barambaza ati General de Police Bunyoni ari nabwi kibazo mu butungane kuko nibo bazi iyo dose kungene bariko barayikora birumvikana naho by'ico kibazo genda ubaze Procureur General de la République ko je sindi umuvugizi wiwe. Niteretse ajejwe ubushikiranganji bw'umutekano yanagarutse ku ifatwa ryavuzwe ry'intwazangabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi. Yatangaje ko Desire Uwamahoro atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ariko arumvirizwa n'ubutungane. Mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane. Uwamahoro Desire umuseremu cumi bazako ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga wamusubiriye mu by'akazi gaboko byahuriranye nuko birango bariko barondera intwazangabo yancho bace babifataniza ko mugabo nibaza ko ntavyo barambwira urumva dossier iri muri Parquet General de la République bariko barayikorera. Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza kurumva ko ari Parquet General urumva ko Parquet General ntayitwara nta raporo baca bamvuga nyene ataco barashikako bariko baramubaza kugira tuzomenya ivyo ari byo nihagera n'ibindi rero bazohava bababwira mu butungane ko dossier mu butungane jewe sininji ndaba y'inyamiramabi mu gihe dossier iri kurakorwa muri peji cha munyamiramabi aho ngo kimbaza no bishu muko dossier iri mu butungane muri Parquet General ya Republika nta kintu babwira icyo nzi n'icyo ndababwira. Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cegereye ubutegetsi citwa Kiriho candikira mu Burundi canditse kivuga ko wahoze ari umushikanganje wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu akoranye na bimwe mu binyamakuru acafuza igihugu birimwo ivy'abarundi n'ababirigi. Umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mw'ijoro ryo 13 ukwa gatanu 2015 umunsi haba hirikwa ubutegetsi byaburijwemo mu Burundi. Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'imisi mike aheze Bunyoni yakombowe. Yahaye ijwi rya Amerika mwihweza ukurikira. Kenshi ibintu nk'ibi yo bikorera muri CNDD-FDD haba hari ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yavyo. Ahaheza amezi arenga 8 President Ndayishimiye yakuye umushikiranganje we wa mbere Alengiyome Bunyoni haravuze byinshi muribuka amajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu by'amafaranga. Rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi